turabasuhuje cyane twongeye kubaha ikaze tugiye kugaruka rero ntabwo turi buze gutinda muri byinshi cyane tugiye kugaruka k'ijambo rimaze gutangazwa na His Excellency Paul Kagame ni mu kiganiro n'umunyamakuru w'ikinyamakuru bita Jeune Afrique avuze byinshi wenda tugiye kugenda tuganiraho ni nabyo bigiye kuba bigize iki kiganiro cyacu. His Excellency Paul Kagame avuze uburyo ki ibihugu bikomeza kugenda bihatiriza gukuraho ingamba z'ubwirinzi ariko noneho asa naho abishwishkurije akura rwose abikura inzira ku murima ababwira ko ingamba z'ubwirinzi zitazigera zivaho igihe cyose umutwe wa FDLR kiri hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri make rero nkandira kuri like kuri iki kiganiro hanyuma nanjye mbabwira uburyo ki ikiganiro cyacu tugiye kugitwaramo. Turakora ikirero sasa turaza kureba umutwe w'amagambo w'iki kiganiro cyangwa se uko twashatse kugira ngo tuze kugitwaramo ni Perezida Kagame. Ese koko Perezida Paul Kagame yaba yemeje RDF muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kibayo kiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo? Ibyo rero tugiye kura muri iki kiganiro turaza kureba bigenanye n'amagambo cyangwa se n'uburyo ki yagiranyemo iki kiganiro n'uyu munyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa Jeune Afrique. Hanyuma kandi turaza kura Perezida Paul Kagame yasobanura uburyo cyasobanuragamo uburyo ki ingabo z'u Rwanda zigiye kuva hano Cabo Delgado hano muri Mozambique. Ibi nabyo bigarutse nabyo turaza kugenda tubirebaho ariko kandi ku rundi ruhande tuze kureba nandi makuru akomeye cyane avuga uburyo ki Perezida Kagame avuga iki ubundi kuri Kabila hano uri hano Igoma niki His Excellency Paul Kagame avuga kuri Joseph Kabila uri hano Igoma. Iki nacyo turaza kugenda tukireba. Hanyuma se kandi Perezida Kagame niki avuga kuri M23? Ibi nabyo turaza kugenda tubireba. Muze kuba hafi, muze kudutega amatwi cyangwa se muze kudutiza umwanya mwumve ikindi kintu gitangaje His Excellency Paul Kagame yavuze kuri AFC M23. Ku rundi ruhande nanone turaza kureba Perezida Paul Kagame niki avuga kubi hano u Rwanda rwafatiwe na USA. Ibi nabyo yagiye bigarukaho. Murumva ko ikiganiro cyari kirekire turaza kugenda tukigarukaho. Nanone kandi tuze kura Perezida avuga iki ku mateka ya M23. Mu by'ukuri byose turaza kubigarukaho. Ari nako kandi turibuze kwikoza mu gihugu cy'u Burundi muri hano mu gihugu cy'u Burundi igihugu cy'abaturanyi indege y'u Burusiya ngo ihagurutse i Bujumbura igiye kuzana izindi ntwaro zo kwifashisha n'ubundi hano muri iyi ntambara bari guhanganamo na AFC M23 bafatanya na FARDC. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho ariko indi nkuru idasanzwe nuko M23 imaze gutangaza ko igiye gutangira operation ikomeye cyane yo guhiga umutwe wa ADF nyuma yuko operation Shuja isa nagiye inanirana ikorwa n'izi ngabo ziri kumwe ubwo ni FARDC na UPDF bisa no byabaraneye. ADF irimo kwica abantu cyane bibabaje cyane abagabo bo basa naho rwose baje ari nk'abacunguzi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo nacyo bagiye kukinjiramo nkuko bagiye babitangaza. So turaza kugenda tubigarukaho muri iki kiganiro cyacu. Reka ahubwo tubasabe nyaboneka mudufashe mukorera like kuri iki kiganiro cyangwa se kuri iyi nkuru ubundi mutwemerere twite tugaruka twanzika n'amakuru yacu mu buryo burambuye. Kubanga bw'ibyuma reka tubanze tubasabe dutumikira badutumye ubundi duhite tuza n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision.
wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma hafi ya rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero ubwo nizere ko mwese mwamaze kuba mukora like kuri iki kiganiro cyangwa se kuri iyi nkuru yacu. Reka natwe nkuko rwose twabibateguriye mutwemerere mudutize umwanya tubavire imuzini muzingo ku buhanga bw'ibyo. Ubwo nizere ko rwose video ya His Excellency Paul Kagame rero agirana ikiganiro n'umunyamakuru wa Jeune Afrique amaze kuba ihagera. Vincent nawe ku murongo wa telefone tayari yamaze kuba ahasesekara kugira ngo twinjire muri iki kiganiro. Vincent, wiriwe neza? Neza fighter. Urakomeye? Ndakomeye. Vincent, hanyuma rero ndagira ngo tugaruke kuri iyi nkuru cyangwa se kuri iki kiganiro kimaze kujya hanze cyangwa se kuri video maze kujya hanze y'ikiganiro His Excellency Paul Kagame agirana ikiganiro n'umunyamakuru wa Jeune Afrique. Ikiganiro kisobanuye byinshi ndetse no kugira umenye ko ari ikiganiro gisobanuye byinshi nuko ubu tuvugana platform z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, yaba kuma X, yaba kuma WhatsApp groups, haba kuma donc Facebook page n'ahandi hose n'iryo jambo cyangwa se nicyo kiganiro ubu kiri kugenda kivugwaho. Bivuze ngo n'abasesenguzi tayari amaze kubashimena hasi umuceri rwose ubu akazi kabonetse barimo gusesengura. Muri abo bagiye gusesengura natwe tukaba turimo Vincent. Ndagira ngo umfashe uburyo ki tugomba kwinjiramo muri iki kiganiro, kuko hano twabanza tukareba ku byo yagiye atangaza. Ndagira ngo duhere kuri iyi nkuru igaragaza ese Perezida Kagame yaba yemeye ko RDF iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugendeye kuri iki kiganiro yagiranye n'iki kinyamakuru cya Jeune Afrique. Hanyuma noneho sasa tuhite tureba tuti ese Perezida Paul Kagame asobanura gute ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe, bimeze bitubundi kugira ngo tubone tunakomeze n'izindi ngingo zigiye zitandukanye. Nibyo Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'igitangazamakuru bita Jeune Afrique. Ikiganiro kijya kuba kinini kigera mu minota 27. Yego. Aho bamubazaga ibibazo bitandukanye, umubano w'u Rwanda ndetse n'umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umubano w'u Rwanda ndetse na umutwe wa M23. Yego. Bageraho bamubaza ndetse no kubyerekeranye n'umubano we na Gisekedi uko ejo cyangwa ejo bundi uzakomeze. Bamubaza ku by'ingabo z'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko wari ubigarutseho. Ariko muri make bamubajije ibintu byinshi, nuko nifuzaga yuko nyine twahera ku icyo cyerekeranye nuko ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. We yavuga ati rero ingamba z'ubwirinzi uko zisobanurwa ubundi ni ukwishi. Umuntu ashobora kuzisobanura nk'impamvu imwe ifatika yo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'imbibi. Ati ubundi ingamba z'ubwirinzi wakoresha ibikoresho bya gisirikare. Ati bishobora no kuba ngombwa ko ukoresha ingabo zirwana ku butaka kugira ngo ukureho icyahungabanya umutekano w'igihugu cyawe ndetse n'abagituye. Akivuga ibyo rero agaruka ku byerekeranye n'uko mu birometero hafi 5 birometero cyangwa 10 cyangwa 20 mu buryo mutaziguye ntiyabivuze, ariko kumva ko ari cyo ari kuvuga ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari intwaro nyinshi, hari abasirikare benshi bari kugira uruhare mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Avuga yuko rero icyari gikwiye ari uko ari ugukuraho iyo menace. Aravuga ati iyo menace twayigaragaje inshuro nyinshi, icyumweru kimwe by'umweru bibiri ukabona yiyongera, ariko ntikigire igikorwa. Urumva ko gufata ingamba z'ubwirinzi rero byari bikwiye. Ati byari kuba na ngombwa ko umuntu yakoresha n'ingabo zo ku butaka kugira ngo ubwo buryo bwose bukurwe. Ati cyo ingamba z'ubwirinzi gisobanuye rero ni byinshi. Shingiye kuri ibyo rero yasobanuye, ubona ko muri make icyo yavugaga, urabizi ko muri 2024 na 5 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyigikiye FDL ku buryo bukomeye ndetse bashyiraho na gahunda y'uko bazatera u Rwanda. Byaratangajwe cyane pe His Excellency
Kisekedi Chilombo yarabivuze, Evariste Ndayishimiye ajya aho ngaho muri donc niyo turufu yakoreshaga cyane arimo kwiyamamaza uyu mugabo Kisekedi. Ibyo kimara kubitangaza nibo bazanye intwaro nyinshi mu mujyi wa Goma, bazana abasirikare benshi, bazana abacancuro, imitwe twaje harimo Wazalendo, irimo FDLR, ingabo z'amahanga zirimo SAMIDRC, harimo ndetse n'ingabo z'abarundi. Ibyo byose bikimara kuba urabizi ko u Rwanda rwagiye rubigaragaza rukavuga ruti izi ngabo ziri hano n'imbunda ziri hariya ziteye impungenge kuko zari mu birometero 5 uvuye ku mupaka w'u Rwanda ndetse na kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva ko ibyo Paul Kagame yasobanuraga rero avuga yuko hari menace ari mu birometero 5 kuvuga mu birometero 10 aho yavugaga hari menace nanone ni mu Bambiro. Bambiro babizi ko SAMIDRC ariho yari iri. Yego. Nayo kandi yari ifite gahunda yo kurasa u Rwanda. Urabizi yuko umwe mu basirikare ba Tanzania yavuze yuko ngo baje gupiga kunguru, nyuma yo gupiga kunguru bagakubita u Rwanda. Ibyo yavuga kilometero 20. Urabizi yuko hari inyuma yaho hari za FDLR muri za Masisi hirya kure na za Ruturu. Ibyo byose yajya bigaragaza n'uburyo ki abanyaromaniya bari bahari. Ibyo rero nibyo yagarutse bavuga ati yari menace twagiye tuyigaragaza mu bihe bitandukanye ariko niyumvikane. Ati niyo mpamvu rero ingamba z'ubwirinzi zagiyeho. Ati iyo tuvuga ingamba z'ubwirinzi tuba tuvuga ibyinshi ariko iby'ingenzi birimo hashobora kubaho intwaro za gisirikare cyangwa ibikoresho bya gisirikare cyangwa hakaba abasirikare bajyanwa ku butaka, nabyo bivuze ingamba z'ubwirinzi. Vise ibi byaba bisobanuye se ko ingabo z'u Rwanda RDF zaba ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Urumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi Perezida Kagame yavuze yuko yagaragaje ko ingamba z'ubwirinzi ziri mu buryo bwo gukingira umupaka w'igihugu ndetse no gukingira abaturage bacyo. Icyo bivuze nuko iyo ukingira igihugu buryo ukingira ukwishe nkuko nawe yabisobanuye, ariko ntabwo yemeje nyirizina ko ingabo ze zaba ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ntabwo yanabihakanye. Hanyuma turakomeza turebe nanone His Excellency Paul Kagame. Paul Kagame rwose yavuze ku bijyanye na Kabila uri hano Igoma, hari icyo yabivuzeho. Niki yagaragaje cyangwa se yagarutseho ku bigendanye na Joseph Kabila hano Igoma? Perezida Kagame avuga kuri Kabila, umunyamakuru yabaje atese Kabila niwe wamuhaye go ahead cyangwa wamuhaye inzira yo kwinjira mu mujyi wa Goma. Kagame aravuga ati nezezwa n'umuntu wese wansaba inzira ajya gukemura ibibazo biri mu gihugu cyiwe. Ati rero kuba Kabila yaragiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gukemura ibibazo byari bihari, akavuga yuko Perezida Kabila yakatiwe n'inkiko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urwo gupfa ndetse umutungo we ufatirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aravuga ati rero urumva yuko ni umuntu ufite ibibazo. Ati ntabwo nahakana cyangwa nahakanira umuntu kumuha inzira ngo ajye mu gihugu cye ajye kwirwanaho abahora igihugu atume gitekana. Ati kutabikora byaba ari bibi. Nge nashimishwa nuko umuntu wese wakwifuza kubohora igihugu cye ndetse no kwibohora namuha inzira agatambuka. Muri make icyo aramaze guca impaka, aramaze kugisobanura neza, amaze kukibashyira mu matwi yabo babyumvishe neza. Urumva icyo yavuze ati ngewe ntabwo ne kumuza gutambuka mu gihe arwanira uburenganzira bwe, mu gihe haranira yuko ubutabera buboneka, mu gihe haranira yuko uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumazemo igihe ibibazo. Arega yanajyaga mu gihugu cye, none se wabuze umuntu kujya mu gihugu cye? Ndabyo Kagame n'ibyavuze ati umuntu wifuza yuko igihugu cye kigenda neza kigira umutekano ntabwo namwima inzira yo gutambuka. Hanyuma rero His Excellency Paul Kagame arongera agaruka kuri M23. N'iki yayivuze M23? Yavuze ko M23 yivuze ibintu byinshi ariko by'ingenzi navuga ko ari nk'ibintu nka 3 cyangwa 4. Icyambere yavuze ati M23 ni umutwe w'abanyekongo uharanira ukwishyira ukwizana kw'abanyekongo bose. Atubwirwa n'abanyekongo babujijwe uburenganzira mu gihugu cyabo aho bavukiye, bagiye bagirwa nabi n'ubutegetsi bwabo ko bwagiye busimburana, bakicwa amanywa nijoro, bagatwikwa, bagakorerwa n'ibindi byinshi bibi. Ati rero M23 mukwiye kuyifata nk'abanyekongo ntahuriye n'u Rwanda. Aravuga ati ikindi ibibazo bya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa tubundi bikwiye kuba bikemuka mu buryo bwa politike kurenza uko byashaka gukemurwa mu buryo bwa gisirikare. Urumva ko ikintu cya kabiri yarengejeho. Icya gatatu aravuga ati
ibice birimo ASM 23 ibintu bigenda neza, umutekano ni wose, haba mu mujyi wa Goma, haba mu mujyi wa Bukavu. Ubona ko umutekano w'abaturage wahindutse kandi ibintu bigenda neza. Aha, nguko rero ngayo rwose icyo nico yagarukagaho kubigena. Ntabwo yagarutse kuri ya mikoranire y'u Rwanda na M23 se kubigendanye n'iby'umutekano. Yabigarutse baravuga ati byo kuba gukorana na M23 niba umuntu kontrolera igice runaka muhana imbibi muba mukorana, ariko ntabwo umutera inkunga si cyo bivuze. Icyo yasubije ubundi ni na bimwe ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yasubije, kuko umunyamakuru amubaza n'ubundi yashingiye ku cyegeranyo cyangwa ibyasohowe na ambasaderi w'u Rwanda Kanabana Matilda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze. Perezida Kagame n'ubundi yasubije ibisa nabyo, aravuga ati kuba duhana imbibi ntabwo byatubuza kuba twakorana, kandi ntabwo kuba batumvikana n'ubutegetsi bwa Kongo byatubuza gukorana, kandi duhana imbibi icyo bivuze ntabwo bivuze gutera inkunga, azaba collaboration ntabwo isobanura sutsi. Ariko yagarutse no ku byerekeranye na Mozambique, nabyo yabivuzeho, avuga no ku Mungu wa Habyarimana, avuga ku Burundi, kuyobora East Africa, kuyobora Union Africaine, avuga ndetse no kubyerekeranye n'umubano we na Tshisekedi. Byose ajya bigarukaho, sinzi niba tutabigarukaho. Ndagira ngo tubigendemo gake byose hano nagiye mbyorganiza rwose. Vincent, ikiganiro namaze kubitegura neza, ndagira ngo tumve rwose ko byose turaza kubigarukaho, kuko ngubu naringeze ngo mbere y'uko wenda tujya no kubindi tubanze turebe icyo avuga ku bihano byafashe USA yafatiye u Rwanda. Ibihano byo nabyo ko biri mu byagarutseho, yatangaje ngo iki kuri ibi bihano USA yafatiye u Rwanda. Perezida Kagame agaruka ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda. Yavuze ati gushyiraho ibihano ntabwo bivuze ko biboneje. Wumvaga yuko bigaya kugaragaza yuko ibihano byashyiriweho u Rwanda bitaboneje. Aravuga ati bagushyiraho ibihano kugira kuko ubudahuje inyungu nabo atabo babishyiraho, badushyiriyeho ibihano kuko tudahuje inyungu. Ati ikindi kimwe kititabwaho, ati cyangwa kitagirwaho impaka, ati nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ibihano ariko zibifatira uruhande rumwe. Ati rero baba bagira ngo dupfukame, ariko ntabwo tuzigera dupfukama. Ati ntabwo tuzasaba imbabazi. Ati cyangwa se tuzemera ibihano bihogamye byashyizweho hashingiwe ku mpamvu tutumva. Mu by'ukuri yagaragaje kubinenga cyane no kugaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe bino bihano mu buryo bubagamiye uruhande rumwe. Turebe ese His Excellency Paul Kagame niki avuga n'ubundi kubijyanye n'ahantu butuvugana bino bice M23 irimo kuyobora. Yavuze yuko abaturage batekanye, avuga yuko ubukungu bwabo butera imbere, kandi ubona yuko nta muturage ukiribwa cyangwa yicwe. Agaragaza yuko yaba Bukavu yaba Goma ibintu bimeze neza. Ho nta bintu byinshi yahavuze bijyanye n'iterambere n'iki byose. Nta kintu yongeye kubivuga, yavuze yuko umutekano kuko ari wo w'ingenzi ubona ko abanyekongo bakeneye, niwe yagarutseho cyane kurenza ibindi. Vise ngaho tubwire rero n'iki yavuze cyangwa se yatangaje ku ngabo z'u Rwanda ziri hano muri Mozambique, yabivuze iki? Urabizi yuko tumaze iminsi dutangaza inkuru zitandukanye zerekana uko Union Européenne rimwe na rimwe yemera ko izongera gutera inkunga u Rwanda mu bikorwa barimo muri Mozambique mu kurwanya Islamic State. Byagaragara ibihugu byitambika uwo mugambi bivuga yuko u Rwanda rudakwiye kuba ruhabwa iyo nkunga mu butumwa barimo muri Mozambique, yaba muri Cabo Delgado ndetse na Moçambique do Praia. Perezida Kagame rero babimubaje, yavuze ati twe ntabwo twigeze dusaba Union Européenne inkunga. Ati abakeneye iyo nkunga ni Mozambique kubera yuko nibo bafite ibibazo. Ati ikindi nuko iriya nkunga, ati ntabwo bayiha ingabo z'u Rwanda kubera yuko bafitiye impuhwe ingabo z'u Rwanda cyangwa u Rwanda. Ati bayitanga kubera yuko bafitiye Mozambique impuhwe. Ati niba batayitanze Mozambique yizishyure ibikorwa dukora. Ati ntabwo twakitanga ngo dutange ubuzima bwacu, dutange ubufasha niturangiza tunabwishyurire. Aravuga ati rero ikiriho nuko ibyo twakoze byatanze umusaruro. Ati twarinze umutekano w'abaturage, ati turinda umutekano w'ibikorwa remezo bitandukanye. Ati kugera naho twarinze ibikorwa
imiryango icukura gaze ndetse na peteroli mwa biriya bice bya Cabo Delgado we yagaragaje yuko niba Union Européenne ihagaritse iyi nkunga ko u Rwanda rushobora gukura ingabo zarwo mwa biriya bice bakazitura. Aravuga ati twebwe amafaranga miliyoni 20 z'amadolari baduha ati ni make cyane kuko ayo dutanga ku by'ukurenye cyangwa 5 ati kugira ngo ingabo zigere mu 5,000 n'abapolisi babashe kubungabunga amahoro n'umutekano mwa kiriya gihugu. Ati rero ntabwo twagira neza ngo nitumara kugira neza noneho tujye no kwishyurira ubugira neza bwacu. Ati birakwiye yuko ibigo bicukura gaze ndetse na peteroli birimo mobile energy birimo ndetse n'ibindi byazitira ikiguzi cyo gucunga umutekano mwa bino bice bya Mozambique mu gihe Union Européenne yari itabyishyuye. Rwose nitabyishura ubwo Mozambique igomba kuzashaka abandi bagomba kubyishura kugira ngo zihagume. Bivuze ngo nibivaho nyine utayari ingabo z'u Rwanda atari zigomba guhita zikora wizidoro zikizira hano iwacu mu Rwanda. Urumva yagaragaje yuko ibikorwa n'u Rwanda amafaranga atangwa ariyo make cyane ku Rwanda rushyiramo. Avuga yuko u Rwanda rutagira neza ngo nirurangiza runishyura amafaranga y'ubugira neza bwarwo. Urumva yagaragaje ko muri Mozambique hari ingabo zirenga 5,000 ni na nyinshi rero ndetse ukongeraho na polisi. Yagarutse ndetse nuko ingabo z'u Rwanda zitwara mu butumwa muri Central Africa ndetse na Sudan. Yagize ati kirero sasa nawe yagarutse yuko zizakomeza kwitwara neza kandi zizakomeza inshingano zifite ko nta cyakuraho kubungabunga umutekano ndetse n'ubusugire bw'ibihugu mu gihe ingabo z'u Rwanda zibisaba. Tugarutse rero Vincent, His Excellency Paul Kagame niki yavuze ku bigendanye no kuba Tshisekedi yarakiriye umuhungu wa Habyarimana muri za gahunda bamaze iminsi ari gutegura zo kuba bafatikanya ngo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Urumva kigaruka yavuze ati twabonye Tshisekedi akomeza kumushyigikira akomeza kumutumaho. Ati Tshisekedi ari kugerageza kumukoresha nk'icengeza amatwara ryo gufasha FDL no kubaka abantu bayishyigikiye mu Bufaransa. Aho rero ibyo tubona ataho uyu muhungu atuye ntabwo twabirebera ngo tubirenze ingohe. Ati ntabwo byarenze ingohe. Ati dukwiye kubikurikiranira hafi kandi tukagira icyo tubikoraho kuko ubona yuko ari ibintu Tshisekedi yashyizemo imbaraga kandi ku buryo tutabikurikiraniye hafi bishobora gutera ikibazo u Rwanda. Urumva yabigaruka agaragaza yuko batabirebera gusa ko nabo bakwiye kugira ingamba bafata. Yagize ari cyavuga kuri Louise Mushikiwabo. Yego. Agaragaza yuko yatanzwe nk'umukandida ariko na Kongo igatanga undi. Bagamba yarabati rero mbona yuko nubundi yakakwiye gutorwa. Nubwo hagomba kuba amatora ati kuko nabonye Tshisekedi atari gukoresha imbaraga nyinshi mu gushyigikira umukandida we. Ati kandi mu burenganzira bwe atashobora no gutanga abakandida babiri rwose aramutse abishatse. Ati byo ntacyo bitwaye ati ntabwo byaduhungabanya. Ati nta kibazo ati igishoboka nuko twebwe icyo twifuza ari uko yazongera kuyobora kuko ibyo yakoze birivugira. Nyuma baza no kumubaza niba bishoboka ko we na Felix Tshisekedi bazongera kumvikana mu buryo bushoboka. Aravuga ati birashoboka ati cyangwa ntibishoboka. Ati kuko njyewe nta kibazo binteye ati ibibazo bibera hariya rwose ati ndatuje ati muri ibi bibazo. Banamubaza icyerekeranye n'uko Evariste Ndayishimiye ayobora Union Africaine uko yabyakiriye. Aravuga ati nabyakiriye neza ati ni amahirwe kuri we ati kandi ni amakuru meza kuri we ati kandi icyo yizeye nuko ngo Evariste Ndayishimiye azageza Afurika ku bintu byiza ndetse n'igihugu cye. Ati no kuri twese rusange ati niba afite ubushake n'ubushobozi ati ni byiza ati niba atari uko biri ati tuzabyitaho igihe n'ikigero. Nko mu buryo bwo kumunyenga ati niba atazabigezaho ibintu byiza yaba ari Union Africaine n'ibindi bihugu n'igihugu cye ati ariko nabyo bitagezweho nageraho nawe kubwo butegetsi ko azabikosora.
none vise tuvuye kuri ubwo twava kuri iki kiganiro n'uyu munyamakuru His Excellency Paul Kagame bagiranye tukajya no mu zindi nkuru niba nta kindi wenda buri burenzeho nta kujyana mu yandi makuru wenda hari ibyo washaka kongera gutangaza. Twakomereza ku bindi muri rusange ibingibi twazabigarukaho mu kindi gihe. Hanyuma reka dusimbukire rero sasa twinjire ku nkuru zifitanye isano n'ibi by'intambara biri kuba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana biravuga ko ngo mu Burundi ngo indege y'Uburusiya ngo ihagurutse mu kanya rwose za Bujumbura ngo igiye kuzana izindi ntwaro muri iki gihugu nyine kiri hano mu gihugu cy'u Burundi. Bihagaze bite byamakuru atangiye gukwirakwira ku marezo sosiyo? Nibyo ku mugoroba iyo ndege yahagurutse igana mu Burusiya nyuma y'uko bagennye userukira igihugu cy'u Burundi mu Burusiya ariko ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Nivuga yuko rero intumwa z'u Burundi zagiye mu iyo ndege zizahurira n'intumwa zaherekeje Tshisekedi muri Katari, none bakajya kureba intwaro muri mwa kino gihugu cy'u Burusiya, none bakazizana kugira ngo zisimbure izangiritse nk'uko bimwe mu binyamakuru mu gihugu cy'u Burundi byabitangaje. Bisobanuye rero ko bimwe twagiye tubona Tshisekedi bavuga ko neva yaba yarateguye byo kugira ukuntu babigenza ku intwaro ndetse zikanagaruka, bigaragara ko ubwo byaba ariko bimeze ibintu baramaze kubihesha umurongo. Urumva barimo babitezeranye bafata ingamba zifatika z'uburyo babona izindi. Yes, dukomeze rero turebe n'andi makuru. Ese andi makuru arimo kuvugwa na yahe? Turebe nanone mu gihugu cy'u Burundi hari andi makuru avuga ngo ikibazo ngo gikomeje kuvuduka. Ndabona kanze gato rwose bisa naho binyereye. Ikibazo gikomeye ngo ibibazo bikomeye byavutse mu gisirikare cya Ndayishimiye Evariste. Ibibazo byavutse muri iki gisirikare cya Repubulika cya Ndayishimiye bimeze bite Vincent? Nibyo ni ibibazo byavutse nyuma y'uko habonetse nyine abasirikare benshi bafunzwe kubera y'uko baketsweho gushaka guhirika ubutegetsi ndetse no gutwika ziriya ntwaro. Abasirikare benshi urumva y'uko twaranabitangaje ko hamaze gufatwa abagera muri 130. Bakavuga y'uko rero abenshi ubu ngubu barimo bafunze, ariko abantu barimo General Prime Niyongabo ndetse na Minisitiri ushinzwe ingabo Marie Chantal Nijimbere kuko ntacyo bari kubivugaho mu buryo bwo gukemura bino bibazo. Akaba abasirikare bafatwe ngo baragiye bahohoterwa mu buryo bukomeye kuko ngo bafatwe mu buryo butandukanye nuko bagakwiye kuba bafata. Hakaba hari n'abandi bavuga yuko imyambaro yabo yahiye ndetse n'ibirato byabo byahiye ko batarongeshwe ibindi cyangwa batabihawe. Harimo butine zabo zahiye, harimo imyambaro yo gukora imyitozo, harimo amasogisi, harimo imikandara ndetse n'ibindi bikoresho byinshi. Kugera rero kuko batabibonye kugera naho mu ishuri Iskamu naho ibyabo byahiye ko kugeza igisirikare ndetse mu buryo bwose butandukanye ntacyo bari gukora. N'ugerageje kumufata kumubivuga bamufunga cyangwa akaba yagirirwa nabi. Ibiri hano i Burundi byo ni byinshi cyane, sinzi rwose ko biri buze gukemuka kuko urabona ahubwo se izi ngabo zimwe ntizigiye kuzajya zinatoroka bakazibura vise kubera ko urumva bari kugenda bafunga kandi ibi nabyo ni ibintu bisa naho bishobora kuba biri kuzana bishobora guteza umwuka muri iki gisirikare. Urumva bishobora guteza umwuka mubi kuko abanyagihugu buryo badafashwe kimwe n'abandi bari ikibazo, kuko hari n'abagaragaje yuko imyenda bagakwiye kuba babona iri guhabwa imbonerakure ndetse na FDLR ziri mu Kibitoki aho kubitaho. Arega buriya bishobora no guhurwaho umuntu ushaka kumutera kudeta akaba agaca muri icyo gisirikare avuga ati murabona ko kubidamukira mu gihe abasirikare barakaye. Ati murabona rero yabigenje gutya na gutya tubigenze gutya bikaba ibibazo. Vise dukomeze rero tujye Igoma. Igoma rero nta kindi kiri kuvuga ngo nuko ASM23 ngo yaba yamaze gufata icyemezo ko iyo igiye gutangira kwihigira uyu mutwe wananiye ziriya ngabo ziri muri Shuja, muri ya operation bisize ngo ni Shuja. Uyu mutwe rero nta wundi ni ADF ikomoka hano muri Repubulika ya Uganda.
ukaba rero uyu mutwe umaze igihe kitari gito uri gukora ubwicanyi, uri kwica abantu. None mperutse no kubona video hari ahantu bamennye imitwe y'abantu bagiye bakata imitwe y'abantu bakajya bayikata batereka nk'ahariya rwose myinshi cyane. Banzi video byarabagezeho, bamaze ngo gufata icyemezo ko ngo bagiye kuyihigira. Bimeze bite iby'aya makuru? Nibyo mu itangazo AFC 23 yasohoye mu kanya, yavuga yuko igiye gukora ibishoboka byose ikarwanya ubugizi bwa nabi bukorwa n'uyu mutwe wa ADF. Yego, nkuko Laurent Kanyuka yabinyujije ku rukuta rwa X, avuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwananiwe guha abaturage umutekano, ariko ko AFC 23 izahagarara mu mwanya ukwiye guhagararamo, noneho ikarwanya ibibi, ikarwanya uno mutwe ku buryo abaturage bagira umutekano usesuye ndetse n'amahoro nk'uko babyifuza. Visi, ibi bintu M23 izabikora ite? Ese ntabwo izahahurana n'izi ngabo ziri muri Suja bikaba bya bibazo bakabanza nabo ubwo bagakozanyaho bakumvana mu mitsi? Urabona ibi bintu birashoboka? Urabona inzira bashaka kubicishamo ari nk'izi? Biragoye cyane kubera ko M23 turabizi ko yagiye cyane ibogamirwa na UPDF za Rubero ndetse no mu bindi bice. Ntabwo ari yuko dafite Rubero, dafite Warikare, dafite za Pinga kugira uzagere muri turi byakugora. Ndetse turumva ko bizasaba izindi ngamba zikomeye, ariko birashoboka yuko kenshi na kenshi abantu bakunda kugaragaza ko CRP ikorana na AFC 23 byanganirwa muri CRP, noneho CRP igakora ibyo bikorwa byarangira ikabigurisha kuri M23, cyangwa tukaba twakumva nayo yidekarara ko yinjiye muri AFC n'ubundi nk'uko twirwana na M23 bayirimo. Birashoboka nabyo rwose. Hanyuma se ubu noneho tuvugana kuva iryo tangazo risohoka, ese ku ruhande rwa Kinshasa babyakiriye bate kumva komisiyo yabananiye bamazemo igihe kitari gito ndetse n'izi ngabo za Uganda hari undi ugiye kuza kuyivangamo ndetse witeguye kuyikemura? Bo nta kintu na n'ubwo barabivugaho, bimeze bite? Nta kintu batangaje keretse gusohora itangazo gusa ryamagana ubwicanyi bwakorewe abaturage bagera muri 43. Avuga ko bagiye gukomeza gukora iperereza, nta kintu bigeze bashaka kubivugaho. Andi makuru sasa, nationalite ya Tshisekedi ngo yateje kuvuguruza itegeko nshinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bihagaze bite? Urumva haravugwa byinshi mu gihe Tshisekedi yifuza yuko itegeko nshinga ry'iki gihugu ryahindurwa, ariko abantu bakerekana yuko Tshisekedi asanzwe afite ubwenegihugu bubiri, ubwa Kongo ndetse n'ubw'Ububiligi. Bakerekana yuko iri tegeko rya Kongo ubundi rigaragaza yuko umuntu ukwiye kuba perezida w'iki gihugu agomba kuba afite ubwenegihugu bumwe, kubera yuko ubwenegihugu bubiri butemerwa. Bakavuga bati rero ibiba kuba Tshisekedi abaye perezida kandi afite ubwenegihugu bubiri bizatuma cyangwa binatuma itegeko nshinga rivuguruzwa. Ati rero Tshisekedi yifuza yuko bahindura iro tegeko nshinga, nabyo ashobora kubihindura kugira ngo arebe yuko ubu bwenegihugu bubiri afite abwensera, amavuga yuko nationalite ebyiri zemewe. Noneho byamuha amahirwe yo gukomeza kwiyamamaza mu buryo bufatika, nubwo abantu benshi bagaragaza yuko kurihindura bizagorana. Mbese umuntu uri ku buyobozi kubihindura urumva byagorana cyane koko? Biragoye cyane kubera yuko urebye Kongo uko ubutegetsi bwabo bwubatse ukabigeranya n'ibindi bihugu biratandukanye. Amadini, amatorero, abaturage, amashyaka ya politike, abapolisi, abasirikare, hari igihe bagira gutya bagafata uruhande. Bavuga bati ntabwo twemera ko rihinduka. Urabizi yuko Kabila nubwo atabyemera agerageje kubigerageza ariko bikanga. Tubwire, muri Kenya haravugwa iki hano muri Kenya Vincent? Muri Kenya haravugwa yuko hari abaturage basize ubuzima mu mirwano yahabereye, aho ibinyamakuru byinshi bitandukanye bigaragaza yuko hari abantu bacyamiranye bituma abantu basiga ubuzima. Ariko ikindi kivugwa nanone nuko hari abantu bigera muri 47 bari baragiye mu Burusiya, noneho ngo bamaze kuburirwa irengero. Bikavuga yuko bari bagiye kurwanira Uburusiya mu ntambara bahanganyemo na Ukraine. Mu bagera muri 16 bavuga yuko ngo baburiwe irengero, naho 38 bakaba barahuye n'ibibazo bikomeye, bakaba bari kwitabwaho
n'abaganga mu bitaro bitandukanye. Aha bise mbere yuko tukurekura rero sinzi niba hari izindi update waba wategura abakunzi bacu ubundi noneho tukaguha umwanya ukazitugezaho niba kandi ntazo ubwo tukaza gusubira mu yandi masaha. Twaza gusubira mu yandi masaha Faita. Nguko rero mugenzi wacu Vincent ati tuze gusubira mu yandi masaha, ariko ngira ngo ikiganiro cyacu ubundi cyari kigamije cyangwa se hani twagira ngo turebe ibyatangajwe na His Excellency Paul Kagame ubwo rero yagiranaga ikiganiro n'uyu munyamakuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique. Ubwo navuga ko natwe nka Jeune Official tuba tukoresha ibishoboka byose kugira ngo tukibagezeho, kuko cyane n'ikiganiro kiri mu rurimi rw'icyongereza. Byari byiza cyane rero cyangwa se byari iby'agaciro cyane kugira ngo tukibazanire cyangwa se tubibagarukireho biri mu rubuga biri mu rurimi rw'ikinyarwanda. Hanyuma video abantu hari abantu ushaka ngo duhiyo video mba namaze kwigeza kuri X yacu cyangwa se kuri Twitter yacu, ndetse ikirenze no kuri icyo nuko tuba twanagerageje kugenda tunabisamarayizinga tukabishyira no mu rurimi rw'ikinyarwanda. Yes, nguko rero uko ibintu byifashe. Ese aka kanya byifashe bite muri za Masisi? Hano dufite mugenzi wacu rwose uba uri muri biriya bice arimo kugenda tubwira muri za Masisi uko bihagaze. Katurebe se byifashe bite muri Masisi. Hanze ndebe iri jwi iri jwi rwose ndimo ndabona ryasimbutse, ntabwo ndimo ndagenda ndifatisha neza, ariko urebye kugeza ubu kugeza ubu M23 hari uduce twinshi hano muri za Masisi yavuyemo, na n'ubu ngubu tukiri kugenzurwa na Wazalendo, aho rero nko muri bya bice yari imaze iminsi iri kugenda yigarurira birimo ahitwa mu Bugabo nahe hose. Naje gusanga ASM Vetura yaravuyemo, biza kurangira rero izi ngabo ziri kurwana rwose ku ruhande rwa Kinshasa, zirimo na Wazalendo zongeye kwigarurira rwose hano hantu, bongeye kugenda bahigarurira, ibintu birakomera. So ubwo rero twababwira ngo turaza gukomeza kugenda tubikurikirana tureba uko byifashe, ariko urumva ko ibintu rwose ntago byoroshye n'aka na gato. Reka tubashimire cyane rero mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Andi makuru rero naho mu yandi masaha ari imbere, murabona ko rwose ibintu tuba twagerageje kugera tubashugurikira cyangwa se tubahigira inkuru zikomeye cyane. Icyo natwe tuba tubasaba ni kimwe, ni ukukora subscribe ku bantu batarabikora, ndetse mukanakora like ku bantu batarabikora, mukarayikinga ibi biganiro byacu, ubundi amakuru tukazajya tuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Tuze gusubira mu yandi masaha, turabakunda cyane. Nyagasani akomeze abarinde kandi abane namwe. Ni umuhungu wanyu Faita rero na Vincent twabagezagaho ikiganiro His Excellency Paul Kagame yagiranye n'uyu munyamakuru wa Jeune Afrique. Ciao. What ordinarily, what would anybody define defensive measures as? To do with the problems that are in Eastern Congo. It means a number of things. It means you may use equipment, you may use troops on the ground, it means to defend that territory. So I don't understand the contradiction. It is actually to defend our border. So if I'm defending my border, one morning I'm in 5 kilometers or 10 or 20 because of what I identified as a threat. And in another week, they have pulled back, or in another week, if there was an equipment to deal with the matter that is threatening you,
So I mean, there is no contradiction. Defensive measures have always been outlined as being there. First of all, having announced ourselves in different places, defensive measures we take, and defensive measures do not mean one thing. Concerning those measures, defensive measures, Mr. President,